E whataro whātu, le naitu o le tino keriso, mā lore soi fō manuia ma le lange mamā. Ia, tātou patipatia ma vi ia, le alofo le tua, o ma whai ei o na tātou au lia mai le nei aso. Tātou wheiloa ai fo i lungo nei fiso ta inga, ia po penda ta whailangi. Tāro whailau sunga le. Grace Recipient Community Church, ia, lau sunga Efeso Fonoti, ai mai sere pa ia o le kāresia, lau au sina se ia o le uiti. Whapitoa se whatalo whātu fo i, le nei a fiafi ta mā, tina, se uso se tō whini, ia wō mapaanga, and Grace Recipient Community Church ua, toi maua mai le nei Port Kalame, Talanoa le Uso i le nei a fiafi. Ia taritonu, sa whaapeo na mōtu sia le tātou Port Kalame ni vai aso taruai, ona o ia inga, matula whongo le tomitis furuiva. Ia ai, vi ia le ri, dona pule, malona file mu, lea ua mawhai ai ona toi whauau tātou Port Kalame ni a fiafi. Mā rolo soifua. Mā rolo soifua e lau sunga. Ia, mā rolo le soifua manuia, tātou mawole nei, fiafi matango fie, whauau le nei vaenga la onanga. Tātou ka le sia. Ia, mā rolo lava, mā los. Ia, misalo... Beu ko fain ka foi po fele sa ya presileva o faisina le o faile de tu la fono foi ko su viva peu o mai fo ka le masangi du mole ya anyway ya o tonu le sa fa wa pe ali si va ngol ta Port Kalame o lo ta ya idu o tu la fono fo ya o ngang fo ina le sa finga e ma fai nga ko ka mai ya se akaka fu ngale o ka Port Kalame le ia ima le mele o e kemi o le mele i ta o le whamanu ianga o le whaolatanga moni lo masalo o le vaenga lima le e whai koe whapura ma le kasi le wha a ka kere i o le vaenga lima le ka karangoa le whiawhini kaya pasta o le tulanga sa ia le nga e sola ai mo nga o le na fia vai aso taluai ia pe ole fale nale sa Talanoa ia o le mata upulea o le whamanuianga o le whaoletanga moni sa Talanoa i le whaio i tātou ma whanau o le atua ia o tauami o tonu ina i tātou o tongi o la ina i tātou ia ma le tūlanga i le whatuma wino i tātou we are God's children now, we are justified, we've been redeemed and we being preserved o nā mea o mea na whai e le tua i tātou. O le halafo le nā alai, ona wha aulu tala whapenga blessings of true salvation, o whamanianga o le whaolotanga moni ona, o mea umangai a fi i tutonu o le whaolotanga le wei tātou, e le se tangata e ta o se whaolotanga, ai le atua e mei kong, e le skaka ka o skaka o whaolaina, ai le i whaia mātali o le atua, pele i ta uami o tonu ina e le atua, pele i tongi o la ina e le atua, pele i whaatuma wina e le atua. So o mea umala ngā manisi o mea e anga i e le tātala noanga ma le nei teimi pole ala wale umie e whaatanga e le atua e mawhai ona tātala noa i manuia la ngā. If you notice something here, manuia umalawa ia, le ima se mea o tā uai, se mea mai i tātou, peila vol tātou whanau, mea umalawa ngā whai e le atua. Tātou whaolotanga itself, na whai e le atua, ma elements la ia, i kukongo re seki leo le whaolotanga, o mea umanga e whai umai le atua. There's no condition, no dependence on i kako piko, i kako sai. It's all done by God. Pero ngā whao kisolawa, being saved, we're just being passive. We're just being passive. O tātou le taunu unga, o mea umana whaia lea tua, mana na whaolotanga. E peo koe wha emo atu lea, pasa ia, so that, a whapeskaka ngā misi the last 3 or 4 weeks, ia, leo te, whawai mea tā ua, ia, at least have a clue, le link lea from that time lenga o ka moenga up to this moment lewa te whawina le Talanoa le Uso. Malo a pastari le whamalo sima le ngā whinwhinau fo i tau rongo le whio mareri. E nga waina tatu iei tutono fo i o le komiti suiwa mona tū la whono. Ia sa maua mai alo tau mawhai atu fo i vaenga ia.
Ia, matuele nganga wha maro. Fo ia ne fiafi leo lau kai i le foa i mai ala nganga pa ia. Sao le on tap tongu le. Ia au ngi mea umakusa o mea alofa mai le ri. Yes. E le ia se mea tangata e wha ia. Yes. O mea alofa ia mai le tu. O fisini la mota ua matai fulta po kala mene ne ia fiafi. Yeah. E mawhai la mo ona e tau wha pula mai fo ina le petui. Tau wha matala mai according to the Bible. Le vaenga lea o le nganga pa ia. O se tasi o mea alofa o le whaalutanga. Yes. A wā o le nganga pa ia o le atua fo. Yes. O le hato. O perkulanga pa se pe it's kind of interesting le mele wo o ia tala I pe o fatu o mea alofa lava po manuia lava o le whaalutanga moni o mea lava mai le tua. Ia le la wa felo fina ngalom ta upulea po fo ina mai nganga pa ia. It's just that word ole fo o le fai kokoanga I le mele tu fimana e talanoa lo inga fo linga mai I pe o fatu mea lava mai le tua I whaamanuanga I o whaalutanga moni. O le mea moni e tusa male le leita ga ko anga ile anga pa ia. We have the Holy Spirit. Wa ia ta tole anga pa ia. Pela ona fa tu la matanga le mangi mea ia ta tu tala no ai e fafo tu fa tanga le tu. E le stanga ta o stanga ta o fa olaina ai au noa male anga pa ia le tu. Pela vonga le stanga ka stanga ta o fa olaina ai le ta wa mi tunuina ma tongi olaina ma fa tu ma wina ma mea umfa pena ele atua matau whana wina ele atua. E o foi la le iai o le ngang pa ia I tātou o fō ina mai ele atua. O ngā kako ke loa ai o mea uma ia o le whaola ino I tātou o mea na fō I mai ele atua. Ia lua I lau sile o le te matau ina o le ngang pa ia o le atua. Wa e iai e tusa male vava ai atu whamka apsi sili I e eitanga te fisilingia a fa pe le ngang pa ia o le atua. E se ai tupu ele mea o le foa I le atua o le ngang pa ia pe o foa I le atua. Well, ya uia. There's nothing wrong with what's wrong with that. Do not forget. Awana I ngalo o le tatu atua o le atua tolu tasi pa ia. Pela mana tua le Ioane le pepese ngelo langi Kirsiano male Kirsiano o fo ina mai le atua lo na lo peli. Ia, o la menga kupunga, o le atua tama, le atua le alo, o le alo funga ngā fu e fua ina. So, Jesus himself is got the Father's gift to the body of Christ, to the Christian. O ke riso, o le mea alofa a le atua, ia I tātou wa whenga ilo, ave me le salamo o le ioange korsifulongo. Ua alofa mai oia le laulangi, wa ia fōa I mai ai. Lo nā tali I mo I tātou ia e tali tonu, ina ia le whanu te tasi. So, o ngā la il salam I le Ioane torsifulu ono, whaakase male Ioane sifulu ono, o lo o tā uai fui, le anganga pa ia, na fōa I mai e le atua. Ava aile ia ile upunga fōa I, po le awina mai nga I le torsifulu ono Ioane. Ai fōa I mai, fōa ina mai I le sifulu ono. It's the same Greek word, the word there is didomi, means give. Au ina mai, fo ina mai, tu ina mai. Ngi fasa mo mafko ele manga. So le winga la tala, even the Holy Spirit, o le mea alofa, po o le whaamanuianga, o le whaalatanga mon. Le iai lau I tātou I le keminga I le whaalatanga. O se tasi nei o vaenga o le mea alofa le atua, po o manuia, o tātou I le whaalatanga moni. O le nganga pa ia, we tātou Iesu, ia lenka kuwa ai I le tolu whāwai asu talu ai I mea na utalanoa ai. Ia whaakasi e lama le whiawhile nei, I le nganga pa ia. O tātou la, we are processors of the Holy Spirit, o ia I tātou le nganga pa ia. Ai a whapea la o se mea alofa, longa winga. Ele o se mea ngalue ina e oi, pe on whatu mea o whai o tātou mawhanau, you didn't work for it. We just receive it. Whai o tātou matangata o ta oami o tunuina, we didn't work for it. We receive it. Tongi o laina, whatu mawina, mea umanafua I le atua. Le iai fo I lao le anganga pa I e tonea tātou apasta. O le mea fo o le mea lofa, nga fua inga mai, we didn't ask for it. Ava ai fo la iai I le krama mana ngā solonga o tala,
al tuspa ia. Fa me kala a Yesu o te alu o te awina mai le isi fesoasoani. O le upunga ngā le isi ngā whiawhai la utala mua fa mai another counselor. Another comforter. O le upunga comforter ngā whaliliu ma le upu Greek o le parakletos. Parakletos, para means besides or near. Kletos sa mo le upu kaleo means to call. O le vala au o sesi o kafa. You call someone besides you, or you call someone to speak on your behalf. All those things are applicable in nga. And me kfia fa mai Yesu o te alu a wina mai le isi fesoasoani. O le isi le ngā re karangoa I o le ngā pa ia. A le upu ngā le isi ngā pole another, Jesus says, another comforter, another counselor. A le upu ngā another, mo le sila fia e tātou, I le ngā kusa pa ia. E fo le si upu e whapalangi fo le another, le heteros. A le upu ngā le whaunga I. O le upu whaunga I o le alos means another of the same kind. For me Yesu, it's almost ele se seven fape mesu okay alu il tino le au koe sau ile si e koe sau e ala le pa ia a faso solo fai kau ngale it fai psuf in meta psuf fanga Ioane e ke kau le me me Yesu o tele tuina o to fa pe o e o matuoti lo inga kasu when I'm going I'm not going to leave you just like that e koe sau le isi o ke koe sau 3 in 1 le tua famele e koe awina mai le fesoasoangi e fesoasoani a te outou so afa pela e tusai ma le tamata upu wa ia tātou le ngang pa ia o ua fo ina mai ngang pa ia so ole mea alofa afa pela ole mea alofa we didn't ask for it we didn't work for it tātou tele I ole atu ina e fo ina mai e lo se taui fo o tātou a mio o sa o matonu ma le lei tātou tele I maua fo on fa pea sa ka kokalo e au mai langa pa ia no ole mata I sau ole to mai ole pule au ole atua na ia fo ina mai ai so o tātou maua la ona ua fo ai mai le atua ta mai I tātou ona tātou te mo mia ka koke mo mia langa pa ia ele mafai tātou ona ola ina le olanga Kirisiano e ngoma langa pa ia ave me Yesu e awina mai e fesoasoani I tātou e awina mai ina ia o tātou maua le mana. According to Acts 1:8. Mai e awina mai langa pa ina mua tātou le mana. E fei tātou mamoli mau. So, o tūlanga langa ia apasa ile ngā solonga mai ngā pe ona ia mata apu tuana ia tu. O le ngā pa ia la ia. E ui lava o ia o se persona o le atua. But he's also o le mea alofa. Po le whamanu ianga, ale atua I lana whanau, I lana e ka le sia, po o le Kirisiano, o le ngang pa ia, o le na foa ina mai, a matau ina ngā ele o se mea, it's not a thing, it's a person, na foa ina mai, ele atua e fesoasoani, ma whamu I mo e fesoasoani, ma au mai ia le mana, ia mwhai tātou ma moli mau. Sidi lua pastor ne fia fifo nan le ona tonu lava la le nga luenga ana nga pa ia o lo fai nei de la ya ma ko pastor ka we according to the Bible I ke u fam kala me nga luenga fo nga le ke ve ku makar ngo me nga pa ia fa me do nga luenga ya o le me nga le ile lalangi po fe vaenga o kus pa ia fo ro karngo mai ai nga luenga nga pa ia well this John 14:16 being our text right now currently for me o te fai atu fo le tama ona fo ai mai ai lea e ia ia te uto le tasi another comforter le isi fesoasoani ina ia tu mau pe o ia te uto e whaavavau ole meanga na fai mai ia Yesu I e kusa e malau fisili po le alanga luenga le pa ia le fai ngai le rolangi I Kirisiano ole mea mua ole whamu I mua ngalenga mai Yesu ina ia fai o ia mafesoasoani I tātou ai mata wina ia le upung le winga le upung o fea tuanga le parakletos ole mea mua inga
singular in number. Longo inga e kasi so soangi, ele luangi so soangi. Grammatically, nga ole anga pa ia lava. Tu sa mar context I karangolea Yesu lua. Ele nau na lava nga masculine in gender means it's a male noun. Longo inga ole tani, ole anga pa ia, ole person. It's a male person. O langa mela le fai. Famelo la io o le kila ngai nga e le upunga comforter por counselor. O ngai le upu elengi nga le parakletos means o stangata o se tasi e fai masui. Someone who pleads another's cause before a charge. O se kai pesi attorney. I le tu fa masinonga. Ngo inga o stangata fo ilea Efeso Fonoti I Tatou. Pesi kakfole se tu o lalo I ke siri ai mo sosoangi fautuaina I Tatou I me fai. Ole saola le nga po ole matawhai ioi le nga po le nga luenga le nga ale nga pa ia ole fai nei. Pero mo fai atu ole mea alofa. O Tatou Talanoa le nga luenga le nga pa ia le fai Tatou I Tatou I lua. Even that ole fo wa ia le tua ia I Tatou. Pero fai aku ole te le lava o lo I loa. Ole kavilinga ma le nga lue mai le tua I mea nei. Ole loto lava lo sila fia. Ole maualunga fo le na o lau vi inga. Ke vivi I lau e loa ola se mea nga fai le tua I lo u whaalatanga. O nga fai te I loa ai e au noa ma se mea fai Tatou. E au pe ale ia I le atua. A maka I le atua nga lue ina I le atua fa uma I le atua. So ele se full fa lua onu. Nga e kalangoa ia il tuspa ia o le si mea ngale ngang pa ia fai I Tatou o le a oa o ia I Tatou I mea uma lava. E fai upo e lua se full ma le onu fai mai. O le soani counselor, that's the Holy Spirit for me. O le anganga pa ia lea e awina mai ele tama I loo ingoa o ia lava na te awa o ia te utou I mea uma lava o te whai atuai. Mea uma lava o te whai atuai ia te utou. So o le si la mea ngā le anganga pa ia le whai ngei ke mi ngei. Pasi ma le whafonga fwea al whanau o le atua. O le soani I Tatou, he helps us to understand the Bible. Ole mamlama lea I le kuspa ia. Yes. Ida fionga le li. Yes, man kor karanga Yesu le fe. Falau ke le mamlama la ko mesi me ape o la vi fe le me ide. Da fionga le li. Yes, I'm glad you mentioned that because when we talk about the Bible here, we're talking about the book that was authored by the Holy Spirit. So the Holy Spirit help us understand His Word. Amakara Yesu, soani te uto, whamanatu te uto, mea umana o whai atuai. Ma o ameng whai mai Yesu, pau ameng whai mai Yesu e kako le kau kei lua, lai ko kongo kuspa ia. Langa le esisi meang whai mai Yesu e tātou I whafo kuspa ia. No one sees Him. No one met Him in person. So if Fapela, you met Jesus, I met Jesus, where? In the Bible. Nunga lo taranga funga e kakamo le lofa. Fi do le lofa. Yesu e kong ipora kala Yesu le lofa. Wa pe o le pe o le winga ngale, o le mea. So lua I le ngā tala le ngā pasta. O le mata upumo mua ngā luenga whai upo e whalunga me Yesu. A wanga ia e se mai ngofo I whakali le ngā pa ia ma le whamoe moera ngā ina ia mau e tātou le mana e whaia I tātou ma moli mau o le upu ma ngaia o ke fia ui whai upu ngā o le upu ngā whai mai e Yesu my witnesses mu martyrs means like witnesses of me o I lātou e whai ma moli mau ia te Longo inga fe me Yesu, the world will not witness about me. The world is not my witness. The world are not my witnesses. My witnesses are you, or you, possessors of this comforter, possessors of the Holy Spirit. Longo inga a koe wha whiu ka ele whainga mea apos. Ele ma whae lau langa moli mau ia Yesu. O le kerisiano e ka kaunga moli mau ia Yesu. Longo winga la a koe kuku aku loko. E leise mea ka o se kerisiano e le muli mau. Langa o le anganga ngai a oi, o le anganga a mai e mau e o le mana, e whai e muli mau. A ia le kerisiano e le muli mau. Lo inga le ale mea ngai. E sera whaonga
E se la whanganga mana a. Na ngoinga le sia a yes Cristiano fe me Cristiano ai le mo mau. Fai longa nga ele yes nga ele kamfura le. Por me foi ola ele nga ai le nga le fai mo mana fe mo mau. Ia o me mo wa foi. O le anganga le so sone tatu malama I le fiong pa ele tua lua fe tatu mana ma fe tatu ma molimau tolu o le fa mau fa ilonga ina I tatu Ephesians 1:13 you were marked with a seal ale seal le ka ma seal it's a person this it's the Holy Spirit so o le ke so ye pastor o la vita le melo le manna e molimau ai fa fera ko nga molimau fu nga le ko makiwa kisia le manga le molimau ko nga me fa pega ko ka wa pe wo ka sisi le lu le ya pe o le kulanga nga lo ki ka so le bele ngo le ka o le manna e molimau lo nga la fo dinga mai pisa o sa wa lunga le si mo ma fo dinga me le is fa ka ngo I e do ia ile nga pa I simply e se nga pa I ko I Cristiano le fe me kala Yesu e fio mai a te I lunga te to le nga pa ia e mau ai o to le mana e le fe me mo to le mana e fai inko valinga pe fa koing yoki mai pe fe me kala Yesu e mo o to le mana e fai o to ma molimau ia te ha fe o to ma molimau me and you will be my witness o le ma oki when something in that form le nganga kuspa ia it's so specific so emphatic o le upula e fe mai mu martires means my what you call witnesses of mine not witnesses of the world not my witnesses but he's talking to his disciples talking to believers those who possess this Holy Spirit you can't step to the right or left be my witness fai o to molimau o Cristiano la ele molimau o Cristiano nga ele o ia se pao anga le se pao onga ele o ia ile anga pa ia it's like yes it's like this is an indication of someone that have the Holy Spirit olea witness be witness not ele ngi molimau le lok ele se molimau le GRCC molimau ke riso ia wa me ala ka u ilo lang me mo pe le so first thing you got to be a Christian you got to be a Christian first you got to be indwelled yes by the Holy Spirit first you got to be a recipient of the Holy Spirit yes te muri mau e mo Yesu yes exactly ai o ngi muri mau e sisi be ia maro pastor ta e kule fisidi de don to e fa fea la fo ngale ai o ana fea foi na fio ai to tonu le Cristiano le nga pa fa fea o fea ana fea foi how and when na fio ai to tonu le Cristiano le nga pa o ko ngo wi o te mi lava na faula ina I Tatou te mi lava nga ile I mali I le Tatou wola te mi nga ulu falele pa I tonu ya I Tatou o se fate ta inga malo si lava nga o le 1 Corinthians 12:13 e fai tau ina pape awa foi o le anganga to tasina baptiso ina I Tatou uma I le tino e tasi po le ukaia po le elengi po le polonga por sa loto melo la ile ma ua fai nu mia I Tatou uma ile nganga to tasi o fafi this is one of the problem pastor au kai in o fafi tasi ni o fafi ta uli e kele ngisi me fale tonu mulmun mai kai pe se me ngale e saua I le awala le kasia mangalua lo o le si o kam kaula e alu me kaunga e alu Aranga vale e alu mele kong e alu o le fa ka ingala o me uma la vale mul me tipen uma la vale sa ol manga wala ke so I anga vale se uma me ka we ka mo ka sa pela fa pengale le wingo le me I le theology le ko kalmo ko le ngola utala a ka lo papitsonga le anga pa ia pengo fa tu
o lesi ka unga, po o lesi aikia, lesi concept nga, o le salvation, o le toi whanau whawina. Ese le toi whanau whawina, ese le baptisonga le angang pa ia. Rong whako, karangoa ile whaolatanga, o mea lawe kere nga whao ngā mele tus pa ia. O le toi whanau whawina, o le baptisonga le angang pa ia. O le whaolaina, ngā oki au koe whātu mai. So, o mea o mga, so when we talk about the baptism of the Holy Spirit here, we are talking about salvation. O whaimei, whaingwere o kalapa, o whaimei, a wafo i ole anganga o tasi na baptisoina i tātou, uma i le tino e tasi. Whaimei lo vaenga murmure mai, ma ua whaainu mia i tātou uma i le anganga o tasi. O le mea la le, e kamwhaetale ko ele fisili le pasta when, o po anga fea, ma whaafifea, when and how, o whai mai, na baptisoina i tātou, o le upunga e whao ngai ngā, e le ngaka o le, e refer, o le ngangang kusekuspe, e refer le mea ua tua nai, mea ua uma, indicative mood means it's history, it's the truth, the true event, wa umang kupu i le tua nai. So lan mo umang kupu ko ngai, wa papatisoina i tātou. We were baptized. O inga whaia le papisonga kako, first thing, it's not us. Because that verb is in passive voice, means someone did it to us, means someone baptized us. O le mea la lefi mana au ia au kurkuli i, o le whai mai lola ia lea, wa whainu mia i tātou i lea nganga pa ia. So that verb na baptis vai kasi lava le upu e lenge whaari liul whasa mua lea, whai mai, ua whainu mia i tātou uma, kasi le upu e lenge e alu e ngā, na baptisoina i tātou uma, kasi le upu e lenge e alu e ngā. O upu malanga e lua, na baptisoina i tātou uma, ma ua whainu mia i tātou uma, e refer uma I mea wa uma na tutupu tua nai. Indicative mode, the truth, aorist tense, the past, passive voice, someone did it to us, someone baptized us, and someone whaaingu us. Someone made us drink. O ngole upunga I whapalangi ngā mai, made us drink, someone made us drink. We were made to drink. How? He made us drink the Holy Spirit. Drink the Holy Spirit. We've been imputed. We've been made to drink. So, we didn't ask for it. Because we will never ask for it. But God made us desire for it, and He made us drink. O lea tuala, leo kango whaingu ka ko ilea ngang pa ia. Ele ngata ni papatisoina I tātou, means cover us with the Holy Spirit. Ai koe kuufo kongo ka ko how we drink it. E tusa maranga ngana. Kawa ka ko koe kongo ka ko. So o nga whean kupuai, ina ua papatisoina I tātou, na maua e tātou le ngang pa ia. So the truth is, we've been baptized and we've been made drink the Holy Spirit. Because those are the actual words. I like le fia whasa mo whai mai, ua whainu mia I tātou. One thing, Pastor. Puanga po, if I mention his name, you will know him. Ke leo langa ministry Samoa Amerika Hawaii. But this guy says something ke whaalongo kuma kau le alu le pamu o whakwa. For me, he read it in Samoan, then he read the Bible in English, and he's saying, listen to me in English for this verse. Langa ngai makua I vasti al fasa mo. So when he said that, I was really angry, honestly. He don't even, well, it sounds no good there. Sounds arrogant, but that's the truth. I don't think he have any idea with fasa mo ko ingar mele. And ke lo ele mama lama ile kosnga konge ko ingangi e fali liu kuspa. It's not easy. Au fai kaunga kunga le fasa mo. So le sili aku ngala kala fasa mo me kaunga il fa palang il fa kaunga kaunga le original ne. Iyo. Ave mai langa mako I over vasti fasa mo so. Fa ngol fasa mo le fa ko inga I fe mai wa fa inu mia I tātou. Perfect. I can't
ask for more. Ua whainumia I tātou, because that's what the Greek says. Ua whainumia I tātou, o le upunga iai I le ngang kusekuspa ia, o le potiso, means ingu. A le passive, longa inga, whainu. Someone make us drink. Ang le that someone make us drink, we will never drink it. Le mea langa. So when we were baptized with the Holy Spirit, when we believe, the kali mangingol kali of silinga oipas the Ephesians 1:13. In Him you also after. Those are the tense word or these are the words after, before. In Him you also, after listening to the message of truth, the gospel of your salvation, having also believed, you were sealed in Him with the Holy Spirit of promise. After, that's why a vital preach of this whole counsel of the gospel. No one can be saved. It's a half gospel. We got to preach the whole gospel. Love of Christ, the wrath of God, the righteousness, the evilness of sin. No, don't just preach God's love. Preach God's wrath as well. That's the whole gospel. Whamelola ielo kala apolo ya Efeso. O le keimi nga ekar kongo o le keimi whamai nga umalonga ekar kongo. Whamau whailonga lo mo oi. Whailonga lo oi ile seal. Alale seal. This gift, the Holy Spirit. So when, after you believing, and where that believing come about, that belief can only come about after the preaching of the gospel. The gospel of your salvation. No gospel, no salvation. Half gospel, half salvation, which is no salvation at all. So we got to preach the whole counsel of the gospel in order for people to listen and obey. So when they listen, that's olmenga kupu olea whaamau whailonga ina I tātou ile mea lo whareu fo in olea nganga pa ia. So that's pe tūlanga ngai ia. O lesi mea ole Roma valu. However, you are not in the flesh but in the Spirit, if indeed the Spirit of God dwells in you. But if anyone does not have the Spirit of Christ, he does not belong to Him. Ole menga dia lenga. Ole angang pa ia lea e loa ai po ai tātou. E loa pola ko inga mea le iai e tātou. Tawai ole upunga whaonga inga ole dwell. E whaapalangi me upu oikeo means I dwell or I live. Al oikeo somebody if upwhawai ole oikos means house. So when we say oikeo means occupying of a house. So when the Holy Spirit lives in us, like someone live in the house. So for us Christians, we are the house of the Holy Spirit. Me ngaka kele ka kungengi tempo ole loko le tua songi. Ole loko le tua. O le tempo le loko le atua, o le kalesia le atua, o le tangata le atua, e a fio le atua, I kukongo kako. So, bava ai kola I, no spirit, no belong. Whamai, e o le iai o le ngangpa I le atua I tātou whamai, e ta ua I tātou whanau o le atua. So, if anyone does not have the Spirit of Christ, he does not belong to Him. That's what Romans 8:9 says. So ole tūlanga ngai pastor. Ole iai ole ngang pa I tātou ole meang whaitu atasi le tua ina ua ona whaalongo tātou le tala lei. Meanga e kakau e sose e kare sia Kirisiano o ngā whai matau a lunga ma whaamua ia lea o ina o le tala lei o le fiong pa ia a le tua. Balis, e le se whaola kanga I whafua. E le whaola inga se si I le maangai o skako whaini. E le whaola inga se si I le maangai o saulaunga. Po le maangai saulaunga. E whaola inga I le awa o tonu. E mwhaila mga sasko inga vunga le e pū le isu, pe karinga, e le ilang kaukala. A sau whai kau masela aunga e sau o launga a koa sau kuspaia. Sili a kurunga o lai kangaka. Ngai lo sau a umalmalo a aku. Whamai, the Greek, the Hebrew, that this and that. I miss ya ko male markarale. No one can be saved. If you do those things, hermeneutics, theology, exegesis, theology, mamea umanga, Hebrew, Greek, make sure
lei kongo I confinement o le gospel nga ola la ia le kaka a le ole sa male vocape ele lei ai fafor kuspa ia ngale ting ko kalinga ko yalu nothing changed they se fa tang so that o fa mo nga ko ngai ile lotu ale tu ole su ele seriously le fiong pa ia ale tu ma telefo ile wa de ma woni ole manna e modi ma wa Efeso Fonoti fo ima me penga il tava nga longa far fisili pastare ne ya tu ko ke defsi pore o ke ya ko ya moranga ka ma o le ala winga le tala ale tuspa ia a wa o la to uma o ta ina ele nganga o le tua o atali I la to o le tua na le winga le kala le tuspa well it's depend por ale o ngalo fisilia wa sele manino fiong pa ele tu nga me awa la to uma o ta ina le nganga o le tu o tali ila to le tu for those who are led by the Spirit of God are the children of God no inga tativa ai I ose or being led by the Holy Spirit is like a sign, it's like an indication that someone is the son of God. It's not a condition. Okay, I want to be a son of God. So I'm going to be led by the Holy Spirit. That's it makes sense now. Because all condition o Tatou Tatou mafana o le tua. O wala wina I Tatou. Tau amia tonu wina I Tatou fe Tatou mafana o le tua. Ia nga faola inga la ia leo kako o na ua ia faola mai. A fa pelo faola inga I Tatou. Fe Tatou mafana o le tua. E leise si mea aia. Ia taita ina I Tatou. Ele anganga o le tua. Te mai o I latou uma. O e taita ina. Ele anganga o le tua. O atali I latou o le tua. So o le taita o Tatou o le anganga o le tua. O le whailonga le na. O Tatou o whanau a lea tua. E le se me ka o se akali o lea tua, a kai ka e ngai ai a lava. Pe kai ka e lea nganga, e le o se nganga o lea tua. O lea tali o lea tua, e tai e lea nganga o lea tua. O whanau o lea tua, ava ai il context o inga il fai upunga I lunga, kwe mei la tu te fai siotia ha mionga le tino. Lo inga whanga o lea tua, e ola whaale anganga, o whamet whai upos fumal kolu, o whana o lea tua la tu whai siotia ha mionga le tino, I le anganga. Le anganga le kai ka ia la tau. So, awa e tai tātou e le anganga, longo inga. O mea uma, a ka ulo le upuka I ka. Someone is telling us what to do. So, literally means you take a lead, that Holy Spirit take a lead, and we follow. So, how can we relate that in a real life lo langale ka koi ai? Fa whenga ka koi loa, o se tasi wa ta ina ele anganga. Well, fa whenga I ka koi le anganga, le upo le anganga, le awhionga pa ia le atua, le tusi pa ia, o ngai loa ai, o le tatou si ta ila na upu, o ngai loa ai, o la ta tatou le anganga. Pema, ele mawhai onga whai me le anganga se me I tatou ele ututono la na awhionga pa ia. Because this Bible, this word was written by the Holy Spirit. So, ili whaamauki ngoa la, o le taitaina o tātou le anganga. Kai ko le anganga e ala ilana upu. When you read the Bible, know the Bible, and follow the Bible, that's the leading of the Holy Spirit. Wai le se koe ngā mea vunga le o le sau se wheme o whai mai le angang pa ia ia te au. A ka o mengan mea la whai mai. E le a inga markus pa ia. O le conclusion. E se le nganga whai aku I ngā kaka. Of course. Se nganga le anga. Pela o le whai tata inga ngā o lo I lor kuspa ia, ma follow kuspa ia. Nea ngai ka au. O le ta inga ale anganga. A follow la ka kai inga le anga. O ngai loi. O I o le tali o le tua. Because those who are being led by the Spirit are those who Paul has previously described as, or
o e wa ia keriso. O e wa I totono keriso. Le Roma e valfa mua. Roma valfa po fa those who are walking according to the Spirit. Those who are led by the Spirit, those who are walk according to the will of the Holy Spirit, which is the Word of God, the Word of the Holy Spirit. Being Spirit in 12, Romans 8, 9, and 11. Olea, o la tau fa pena ona fio le nga pa I tonu la tau, pe on fa le upule nga le la o tatou o le fale le nga o le nga pa I o le atua. Ia ma la tau I le fa pusfulma le tolu. But those who are putting to death the deeds of the body, those who kill the deeds of the body. Oi, tatou. E leila se me tau se o le fai mai o le atua I al tama. Ai le ta ina le nganga o le atua. E aran fai me kako o le atua tatou tama, wala kai kako e le nganga o le atua. So, tatou tama le atua, ta ina vo I tatou lo na nganga. Ai le va pe e fai me kama le atua. Ai le sky le pe fai longa nga pe me nga le fai mai e tu se mai si pasta o fa na o le atua te ina le nga o le atua okay ho fenga ka le nga o le atua ya la na upu o sky le upu I lo nga upu ma fai le na upu ngai lo la ia le o le lo la ka di o le atua fenga ala ka le nga I can't see a spirit no the spirit's word the Bible la mulmuli ma fai so o tūlanga la nga e kaunga iai o le tangata Kirsiano ka inga le nga ina I sara mō msa ili whamanga longa le atua te inga le nga ina I whapena ona think little of self but much of Jesus te inga le nga into the truth to love, to forgive, to humble ko anga li loko Holiness. Alofa I matua maola whapayaina. Aua ono whanau. So me mga ta ina I tātou ele anganga. Muli ai ka kou. Anon taunu unga kakwai. This is what the Bible says. This is what the Holy Spirit lead us. So, o tūlanga la nga. Awai tātou. Whanau le atua. Wai leu skai whangau sa kangi I le anganga o le atua. Ngal whangau a le atua. Sky foi whanau la langi. Mine atua. Ngal whangau la vale atua. A whenga I lo whangau le atua. E loa I le ta inga o la atua. E le anganga o le atua. Ia, salo wale sisi fisili pasta. Ia sisi me te toi fifa po to tonu fo ta pot kala me ne fia fia ngapa. Ia. Me pole vanoa. Salo o tinga ia fonga tatou kalesia le upule le vela ko fa the whole thing was given by God. Le mata sau le to mai o le tua o fai tatou mana whanau. Ta wa mi tonu ina I tatou kales kamalo nga fai mai. When I die and go to heaven, even now, wa karanga kamalo fai pe au kia le lang, but for me fa me kamalo awal le lang vai mele tu e te ngaole amio tonu lava keriso. That's when he died and got to, but ya o la ukala ya mo ava ai mele tu e te he can only see le amio konga keriso. Of course o le amio le anga, but the justification has already been done. Wa ummal fa ta wa amio tonu wina. Me nga kam fai ka ko e ola amio tonu ola fa pa ina. Asa ka ko le tauna tutongi le tua ina ia ta wa amio tonu ina I tatou. Pe tongi ola ina I tatou. Fa tu ma wina I tatou. Au mai malona nga pa ia Efeso Fonoti I tatou pe nga ia tamta apulene fia. So ole ka vilinga ko ngai mea ole fa manuianga ma mea lofa mea fo ifua mai le tua mo I tatou o wai ai I le whaaratanga mon. Nanga e ka fe me whaola ina. Ai leo iai mea ia. O le sain nga ele iai se. Ele ole whaamaoninga o le tangata waile nga pa ia le speak in tongues and prophesy and cry and kafili solo runga floor. That's not a sign of someone that has the Holy Spirit. O le whailonga o tangata waile le nga pa ia o le tua. Fruits of the Spirit. Ko ma whaianga le lau rap in tongues. Al makoi e mui ya. Whaianga nga le lau kafili runga floor ma
a ke le luk famangalo o le luk famangalo o le fu le nganga o le lofa le fu le nganga so gifts are not signs of someone that has the Holy Spirit. Someone can still have the gifts but not the Holy Spirit. So bela o le si koe whaapa e ngā pasta i le tūlanga lea. So if God's will po le ale ngā solonga iai, a la whelo fina ngā loi lewa ia so i o le tūlanga lawa ngā o iai, mo le temi ngai so far i whamanuianga o le nganga o le whaoletanga moni. So awa lawa ngai ngā loi le truth ngā, it's all given by God. We're just being recipients. Grace, recipients, and all these things been wrapped up in those. No. Mea umaya. Fai saunia tota se le tu mo Tatou. Anga e le partner re ke ringo mai iso mai. Dai kau finga mai unga wenga fo isa. Ya ai pese I o le o mauangi. O le mea lofa. Mea lofa. Fo ina mai e le tu. Amen. Mo Tatou. Le uta o mi tonu ina Tatou. Ya watu le faftai ne afiafi. Ene li. Suma whawhenga, pori taita I fo e presbisipo ni afiafi, ia, whamanuru o pa o kere fisili ko a makakapo kalame, I lope kere kapenga mai, ia, leanga mau o leanga ko fo ia, ia, wakoere ngangor whaftai, maro le whasoa, ia, whamanuia pele tua, le ngarue I ngarue ngama le, whaivol fulfula ino lo na fionga ola, ia, whamanuia le tua, ngarue, whatua mene no whahano, ia, na vela sunga na le nei afiafi au te tari tonu ia nga le o minka ko vala vai lo subscribe ma lo like ko fa mangat ko me e va se fo idea o ko me ki alo ki ia subscribe no like no share e o fo le va se fo ki de ko e wa sa o Talanoa le Uso ia o ia e fa no lo fo ia le nei afiafi tari tonu ona fa ma I tato pot kalame fa manuia le tua I lo mo le nei afiafi. Le sua fo Yesu Keriso. Amen. Amen.